Heavenly Father, we decree and declare that your dominion is here, your lordship is here, your sovereignty is here. I lift and I bring everyone to you, everyone who are tuning in with me right now in this time of prayer. We submit and surrender our hearts to you. We submit and surrender our mind, our soul, our bodies to your living grace. May you dwell in us. May you speak to us. May you speak through us. May you empower us. I condemn every sickness and disease. I condemn every oppression of demon. You have no right to intimidate. You have no right to oppress. You have no right to enter. We cast you out. We bleed and we cover each and every one of us with the precious blood of Jesus. In the name of Jesus, we seal the presence of Holy Spirit as we receive you upon our flesh. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, that your healing power is going out and reaching every heart, every soul, every spirit, every body. Right now, in the name of Jesus, be resurrected. Makom katin yang yayar and so na kapakapwet doge ki palwaraman in Chang Christ. Doge ki palwaraman in Chang Christ. Receive in your spirit. Aleda ni duwen ngenoman apam pungki yang kauno. Tame katin wiyayang kamuyir, tame katin wiyayang kedrayer. Tawiya kapakap ke megot me already been given 2,000 years ago. Dipamkan magalar par yakit samalaro. Tibin ayo, tibin ranet, tibin me pangkokodo. Keriakan me Ngehn Sarawio water rehn kauno puler polopo par yakit samalaro. Am puko ay puko kodo ale. Kodo ale po makchastubanale. Satan pampul. Satan me uye pipir seli. Nanwawa. Satan me uye pipir seli. Through generation. De sang ne kataudo. Satan me uye pipir seli. Nan samba. Aban pulpo chay makchay pansojale. Dama Krais wiaya. Hallelujah. So ale halo pulpom. Ale kap mayao, ma Krais pulpom, ale go pulpom. Lord, we pull it down. Lord, we place it upon us. Lord, we decree and declare that our body is a house of the Lord. It is a house of prayer. Have your ways in us, O God. We agree, O Lord. We agree that we have been healed 2,000 years ago. We have been forgiven 2,000 years ago. Every curse has already been put to the cross. You become that curse so that we don't stand in a place of curse today. We thank you, O Lord, that you have made us whole. You have made us whole today. We receive upon it, and today is called present. It's called gift. Gift of now. For today is a day of salvation. Today is a day of freedom. Today is a day of forgiveness. Today is a day of healing. Ukarabaraka shakaraba. Iparabaraka shikiyoroborakondo. Let heaven rejoice. Let heaven enter. Enter every homes. Enter every lives. Enter every dead body to be resurrected right now. In Jesus' name, every dead bones, I speak to you. Be arise, be alive, be well. In Jesus' name. So mau koros mela. Ni marangkaun Jesus. So mau koros ay ikariayuk. Ni marangkaun Jesus. So jam punga manaman. Can we oppress? Can we compel? Can we itidang di palwarakan? Palwarakan koros magigilang ya me somau. Somau nan mange. Somau en cancer. Somau en nan tree. Somau nan pugia. Somau en tanam. Keriala somau kan. So kaban soik. Kaban pungi yang yai. Kapakabo kaban soik. Kaban kaus. Kaban kaus sang rem. Kauno ki yang kamu pungo manaman itangdi. Udangan trepen. Kesuka kabubuan ki kauno somau. Bukabang kapuang ke kau na sumau ke ngehadahr Pwuhk Sarawi. Pwuhk Sarawi ka dede yang kitail Ngehn Sarawio. Libra po ko to puen kawela kemela prabasang. Kau na katsto po komyong ayanan kemorunsak. Ale di sabul mamuunsa ko ranwat. Ale di sabul mamuunsa ko ranwat. Hallelujah, Lord. Kalanganan kami. Sa kaprayang kami at kabeng.
kabrayang komiat kasabak kalangan, kabrayang komiat paida, song chorus mo kamgatin pola pa seanki nimaran kaun Jesus, seanki moni, seanki mayaw, seanki bepol, seanki paida, seanki marain, seanki lolokong, seanki powehdio. Oh my God, segakauraman, segakalang vision, moidangit, sengkilang oh Lord, songan rurkan, mesamba sotrakilang, let heaven open for your children today. Oh my God, Jesus, tamat kisagisan kokop, kisagisan sompadak, kisagisan kawewel kaya toror, kisagisan kamawya laramas, kisagisan wamparon, kisagisan apostle, my God, Jesus, kisakiskan chorus, men nan korent, kasaleyang kit, kayong korente saksulu, senanana kisakiskan Ngehn Sarawio, pan wato ngaramas, sapul momu yaramas, men equip church, men kaskul, men kayane ta kakairata, momotso rangkak babako mo unsakan komi, unsakan kuprami. We release, oh God, as we receive, we release, oh Lord. Dama kom kachungkat kiyang gider, se release, oh God. My God, se sutrakak release, se sutrakak kataraway, se sutrakak impart, se sutrakak kwel, nan mori naramas taken. Dama sotra red, so sa kapagap kiyang komi, kitong kit, oh God, kitong kit kisakis kang chorus, mesasay kilang red, kitong kit, oh Lord, pasangkak impart, the kupramyo Lord, impart, kipramyo Lord, kataradi po sapol mo mayaramasaka, korusya makinyang Bible study, korusya mabilpan, oh Lord, mabangpuatlong mur, mabangkilang mur, nisotra nga nanuwang, nganan anane, nganan pungki, nganan anane, kumbangat yung release porail kokop, release porail, koyakin kapagap, release porail, my God, lalakong magosang remo, yarabit magosang remo, release porail, oh Lord, maula, release porail, pepol, release porail, vision, sa ko di alakan mesana anak lang, release porail, oh God, my God, koyakin, kaskul, release porail, kito kisakisen, apostle, parangkak, ngong go away of church plan, patugat yung momolso, wasakan me, Pwuhk Sarawi, release porail, sapul mo magkisakis kan chorus, makomkatin inoukihong kit, komkatin mahsanih sa nanana kisakis bon, anana kisakis bon mesagan buat kata, nam Pwuhk Sarawi, oh Lord, medal kisakisin kokop, pwede yan sawat nito nam katung kau na pata momolso, aramasana no rong kapitiamui, aramasana no rong ilamu, oh Lord, aramas chorus nan sampana no rong, tama komkatin mahsanih at this hour, at this point, pues eder misled, pues eder salongala, pwede ngenen pitri, Antichrist is coming, sapol mo mamasan kasaleyang gate, meapan powerful, meapan pitri di aramas korusia, mesodra terai lentring tenang pukan kamaur, yai kapakapo kat, kamaura tanganen mempombe, kamaura tanganen relakan makapcakai, kamaura tanganen relakan ngenen uang kan korasi pelianuk, sodram pungo manaman, kan buawado, wam witengkan melikam memorswat, Kowanganan Satan, ikausu kasampon armas koros. John momolso kan rangkak menimin pana, ni marang kaun Jesus. Momolso kan koros makin kau takong kami. Kisang sautare naramas. Gemesang sautare naramas. Gemesang kailok. Gemesang kangot. Gemesang aklapalap. Masantip koros. Gemesang red. Main kaun Jesus. Siyowa koti kapagap kiyang kami. Baptizing Ngehn Sarawio. Kamu red pon sapol mamu armas koros. Kamu ready pon solong kang koros may ipsa paler. Kamu ready mesusutrapan wat locus. Mesabanan ko rema. Mesabanan ko kodial and masanintring. Mesusutrapan wat masanintring kan. At wewe panong atratama sa wadak. Apsanana kodial. Kodial makosang rema. Kamaran kosang rema. Ngehn Sarawio. Kom kachung kachto pwede karabao. Kom yung kaskuli gid. Kaskuli mong yung koros memen kaskul. Kalau dela at men Osola, kalau delat men wadak, kalau delat men kamelele, ikemela masan so kamelele, ikemela kerian tiben so kamelele koros, ni marang kaun Jesus, ikeme yukala, so jam pungo manaman piti, John Bible study, kapag kiyang kamu freedom, people, and iputipon more in armas koros mo war yang kamu yoka, people mayaw maras chukak tiar na sampawat.
Soja kaktiar na sambawa, soja moni kakpainta, soja maraine na ramas kakido, como que lev kin kitong kit. Limpa ko God, limpa can rise within our heart, rise within our soul. Limpa can Christ and iputi pon sa pulmomo yaramas. Mein God po se de traja ko sa yata wadak, sen kak maur kita ko limpa. Transform our life, oh God, ke limpa can Christ. Pokupurang ko chan parala, wasa koros ni tuwang kuprami. Sa kaprayang kami at kabim. Kasabay kalangan ng common count Jesus. Mawiyat count at sanggamor. Amen. 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 Masang mau, welcome my kan Korusia. Magatin yang yayer nan taimen kapakap. Igo do matang women share. Men share lesson in yamo mana chay bang pati sambang pan Korea, lo kaya wayo kasi deliverance. Okay, deliverance gitar title wasan men welcome ko Russia. No puligi di sapol mamail anso, pagok mailang kasta pong call at child gak Bible study. Mo presence te amo porton tra kasaleyang yame. Komo na Koht, oy kalangan kiyang kauno, amoy kupur, amoy yeyas, amoy mamor. Ni Ahi Pahn share kapag kier Ngehn Sarawio ares mong yung o mali na ramas koros. Okay, kumail ka dyan kupurmak ni duwen kumail kan maging kasikiyan mehn isyo mehn kay teki Jacque Lebaivalu isa sa mehn. So ikin ko sa ito wensa na mao. Okay, kalanganin kauno, kalanganin kupramail chay bang Koht lesenin rana chagis ray. Pwuhk Magchay udan wewe kila memia Satan o yamona chayban pitsanga udenggan kachayban alia liselis saulang poitake nan sambawat so imeyanane chaylan buya saulang magaydep Ngehn Sarawio army of the Lord. Okay, John tatakan kauno po imega jon rabarabagi. So ayo I kamsang kila chay ka skulo Kalesia siluisak payo. Wasawi isongan rabagi ibuan den dia rai men sanga je dia so. Si me ban chep kita wasame dia ayo. Okay? Emasani nang Kalesia siluisak payo emasani yar Krais kajen kapitkitailsang ni keriapen Kosonnedo. Niya kajenale ong pein keriao. Ni duwen me Pwuhk Sarawi masani. Mehmen me langadahr ni tuhke epan riahla. Krais ketin wiamet, kapaio me Koht ketin inoukihong Eipraam, en pilkoyang men liki kan, sang rehn Krais Sises. Kapitkitailsang ni pwoson, kitail kak Ngehn Sarawio, me Koht inoukidahr. Okay? Ikasayayer me kitail saulang me, saulang latru in chan Krais. Krais is our champion. Krais is our champion. Aray a child mamor pon sampawat chailanane kalaudela. Ge chailanane kalaudela child wewe Krais. Kalaudela child limbakong Krais. Okay, Krais anane mon me Korusia. Eng mia Koht sam. Eng mia Koht Ngehn Sarawio. Ap masoja through Krais. Chay soja ka kolang Koht sam o chay soja ka kaudaut kita Ngehn Sarawio. Okay? Kareda kasampal daulul. Krais is our champion nan mamorwat. Soja moni soja title kak painta. Kak painta Krais nanachay mor. De kasampalan Krais nanachay mor. Eh, kailangan marahin? Marahin, eh? Alright. Okay, so our victory, tamigos ko sa yayat, chaginin dame Satan at try lumunjiji. Imunjiji ang aramas mesa sa Krais. Ako mo yung oy, powehdio. Okay? So, atramaw na, Krais powehdio par riakit sa malaro. Makapanti pa child, Krais powehdio par riakit sa malaro. At child keriaka, Krais powehdio par riakit sa malaro. Makomu iputinan mewet nan tiwet ap kom sodra aleta a Satan kin korur. Pogita child so sa tamak Krais wiya yang kachan.
ikarapan atay somaw, ikarapan atay purok, ikarapan atay pinginsal, pokita, kachay liputin ang tiwat, o kachay sa tama Christ wiyayar 2,000 years ago. And the once and for all, to it a pakewa na wiya, asya na pran lupwala. Okay? Pokita a powerful iwan manamanin court. Pakewa echar kamarala iralagan metiyang domong Christ o iralagan magotomong muring Christ. Iwang Christ are powerful. Okay? Kareta he is our champion. Okay? Ramaskin that Jesus only. Our person chay so Jesus only me chay manokela Koht sami Koht na. So a triune God. Okay? Form 3 in 1. Koht draman. Our triune, numom sulu. Okay? So, tama, ikasampal ki only lesson in the man. Sama di bang kasaya deliverance. Deliverance, deliverance po kita chay liputi o chay chukita chay sa kaon o kaon mimilikin maur arya Satan. Planin Satan, butungin Satan, makin atang kitrail te korkorotong ngay kitailo lel ang sa magchay so lang la. Ariyan sa magchay so lang la ma sangan ka school puka aloyang at Ahi Pahn inanan itanto tama Christ wiyayaron and we am chay panaleta o memor lale o tuaja kaun sakala karapan Christ abulaw. Iko sa iyayar mabil komo kelepon sampawat Christ anana pola. Arma kom ko sa yamis chanana leta Christ po Christ polar pan ko lang so eschomelel po kita turunar mas pangkola nanel por eso ikala Christ. Okay, kareta aso jo Christ apola akom so jom kopreyang iyamu maur eschojar kay tegi wiyapan mo. So ibang Koht po turun scripture bangan watak. So Mwomwen Ahi Pahn identified the triple. Tami bang songon ko saya imen kayane king kitail lang kapakap ki kaus travel pokita chay bang mata kata na Sarawi me chay okay kin jonan momoso kan tamalder sir chapel pwe powerful utan chapel korur ki sangan son Sarawi ka okay magumpo katay chapel korur chay men chapel masang child okay, so nang kadete marin is chono kwata kata main mai watak ma bangak tiara bis chono kwata kata anang kata nan kadete kap ime wata kata okay ime wata kata nan study kan me study gear so nan mak eu riesa kwalu ibang watak mak eu riesa kwalu Riesak silulan riesak walu. Okay, aramas making counseling nan chon Bible study ya. Ragandai pangagarom patak ray. Tama kong pangagigi Ngehn Sarawio sa counta. Okay, uto ko ka count. Ang sa mga Ngehn Sarawio pan counta, kampan men korong kampan men John rongan na kaya. Okay, makew riesak silu lel riesak walu mak eu riesak silu lel riesak walu ola man mengen saud tiata bawe a parala nan sinakokeo o matitia war nan sinakoga moen wasang kautak matitia war nta Jesus men Nazaret dama kom men katin wiya young kid okay ola man mo Apo ko sa yakit pokita Ngehn Sarawio kay mere. Kom katston kawai kitala yasa is kamui. Po kamui me supplement Koht manin katar Sarawio. Jesus are ang yata Ngehn Sarawio mahsanih nennen la kowari kitailsang rehn aramasen. Ngehn Sarawio are itikata wolo lao rarata ea wor o ketiilsang rehn. Aramas koros ar puriamay kila. O wiye pepe tangkipana ng pungaralin tinda. Takot met. Sangan pata kap tayo met.
olmanet meinen manaman. Ekatin masantra angin sautraka pilpaikiang. Okay? Olmanet manaman. Masantra angin sautraka paikiang. Okay? The same God, the same Jesus. Meyas lalami o lalay. Karata chanane kosayang en saut. Yeramen chongasin John Winio ap kosaylang en saut puentrang. So niya sa macay bangkin watak Pwuhk Sarawi melau practice. Muren ka school and ranwat mas type pagayo kam palian chapel chapter palian chapel. Po kita kapakanan pasapang. Po chapel kin wiya kapkapante la pasapang na chay kapakapuegi chay sasa palian chay kiyanga ansaw mau. Ay Mehmen ka school ki pwe. Matawa makichay wasakoros nan samba wasa makichay mimiyakan chay kapakapo palian utungan chapel. Aban lose aban chancel wasakoros lose. Okay? Nan Luke payo. Imen what the charmak child take time puege. Mailangkak mangi kumailakan magenmen uang lelai kapakaba mailangkak mangi magchay watakatan ang Pwuhk Sarawi. Okay? Luke payo paisak lel paisakeo. Ni sojik pana aramas koros memia kampakapara me somao. Me ana kisangan somao soja lipilipil. Rea patrowan panang rehn cheeses. Iar katkitang lima koporail. Wat aman o katin kakelay riahla. Ngehn saut kan me pilkoye isang rehn metoto kin warwarinta. Kamu me sapulman Koht. Matawa? Ngehn saut kapil kin kadede. Jesus ap katin ang riahla o soja kin maitang rehn lokaya. Pueki arasa me masayao. Tame ekin eslocha maitang ki chapelen lokaya pues sapul ma anson kasaleta isay kinja. Okay, so wasa me yapchawa ko kasi yata wasan Sarawi. Lel na sinagoke kaite atan wasan Sarawio sinagoke wasan Sarawi chapel milmumo. Karata chaltela ma mekchay kola im Sarawi chapel soja yang kichay kola. Chapel yang kichay kola im Sarawio. Ama soja konnen Koht apte waste time kila wasan kauta ko. Okay, karata chay ka kauta ko mairla chay ka kauta ka mama upana nampunga trail aman chama ukitara man nan wasan kauta ko. Te chay ka kauta ka chay men pay itu chapel kin yang oto chon Sarawi kan. Amara ko to wasan kauta ko aramasa so chip sapal so janganen Koht. Chon Sarawi kan so chip sapal so janganen Koht. Okay? Ya pachawatak na komkak play watak. Jesus kolang wasan Sarawi. Ap chapel bil miren chon Sarawio me kasalatakiala. Awasami ya pachawatak ko sangan soma Korusia. Kareta komter niya chay sabala ansa wata mimina nande machay ban maingi kitratar mimina patraga mimina na chay nor nanjiang pokata posonen kelail pokano pein mahsanih yerme mapil chugachuk ap chay tatongi yakakwiya mekot. Okay, mapil chugachuk chay tatongi yakakwiya mekot. So nanjiang tatongi sapul momo posonen ngoy kim practice ay poson charma is chukilang practice pogita yanane me laut sangma. So jabageo ko sa yame mawar yanane tor. Okay, yanane tor i mengkilang mana kap. Wasami yak chawata ka Jesus ka mau ya la so mau pon. Isang kami yu kapakapki. Niyang paninda to cancer mengkapakap cancer ren mawar. Poe kakuya o poe Jesus masani chay kakuya. Okay, Jesus so jali pili is makakuya is misukakuya is makedi suka Japan ki chay ketin na momoso. Tame ka Japan ki makchay lip sabal. Tame ka Japan ki mangene o meuya kakaon kitail. Okay, karatak whosoever what is so jali pili Mehmen manane Mehmen mainangi
kau na pang pokataw tatongki. So ipakir kami yang kalau de la minangi, kalau de la manana, men kau na tatongkeng kami. Lu ke isak silu. Na lu ke isak silu silisa keo, lel silisa keriao. Niyan sa water, parsi ka iparador en Jesus o patuan maing, komutan pan kat waisang wasat, kat la ekis wasat horror, pwe erot, kupura and kame kamuila, okay? Ngehn Sarawio ka ema, okay? Parsi ka rogodondang Jesus kat la ekis wasa, porot pangodon kame kamuila. Jesus katin sapang rail mahsanih, kumail koway ontang kitian wal mehn, kenasa poranwat o lakap, ipan kausa sa Ngehn suwatakan, rehn aramasakan, kamawyala mesomaukan, o nikasluan ran, ipan kaim sakala ay tatok. Okay? So, esansal. Irail chun tataang ka na darail parsi, irail chun tataang momotso, irail ko doon tang Jesus. Kasaway akiswa sa po erot pan ko doon, keme yugala. Jesus mahsanih yang ko intang kitian walan. So okay ba? Chekin wiyata child, Kosonnedo child, mata-mata waka ano agar keng child, kitian walan. Ay kang. Okay, so mahsanih ko intang yang kitian walan meranwat. Ran koros bang kamawi alarmas, bang kausa sang Ngehn Saud. Karena Ministry of Reconciliation doja, kaprayang kicay kauno, Jesus kiyang kamuyongoy. Niyamuyom ipsapal ministry ko yang kamuyongoy. Ministry ba makom sa tiar, takom ko don wiyas don sambawat, kayo kom ko don pralangkot, kom ko don minminiang kauno, kom ko don ewang kauno. So niya mawanger kauno through Jesus ministry amimi remuyo rey atapuko kaprelang ramasin sampaka ren kauno kareta tama Jesus wiyawe ut ime mahsanih kinan nan mark isak wino mahsanih kinan maturi isak walu isak tuaw kasaya kowe oya tatun patak. Okay, kowe wiya tatun patak. So Jesus is so patak kareta kamuyongoy so pan so patak. Kitapan buya song koros me Jesus mahsanih. Mahsanih me ebang kau sasang Ngehn Sarawio abang kamau ya la somau kan assignment no mimi pon mangai, assignment no mimi pon chapuman. Karena patak Ngehn Sarawio so cejar. Okay? Kecil makin patak Ngehn Sarawio celana ane pidoy, cewek toga gira mas mana Koht. Karena celana ane wong kauno, celana ane wong kauno. Kalangan ng kumoy Korusia, puligiti sa pulmomoy lanso, may lang Koht to Bible study, but chailanano connect lang ng Jesus. Chailanano jo tauli rong, kap Ngehn to Ngehn, okay? Niya chailip sa baler, Ngehn Koht, ikapakap kimona ito da Bible study. Ngehn Koht pang kasalatakiala sa wewapon, o Ngehn Koht pang ng power, Ngehn Koht pang kakelaka, Korusia, mentayet ngoy mang, tatong kaniya. Kom kak chop practice na nanchay ko na patapi siya. Kom kak chop practice kaskuli ko mo yo testimony yo batak. Okay? Buya megot. Satan a greatest target meriao. Emen aramasen sa Krais riao kitalakan masaya Krais amen challenge sa ukauchi. Okay? Kareta pokomuyan ngenen karwarutar, it's a blessing. Kauno makiyang kami. Pwede Satan a target. Kayo apan wutengay chay pag challenge yang kamorla. Armakam kamorla kom moitang Krais amon nor apan wiya holiness power pag kamuyan so kauji. Kamuyan saulang mamay. Okay, kamuyan ichijarki o anti-Krais lelado. So Mehmen pangan ginan nganomuyan ni ay kapakaber men lausaban. Anso Ngehn Koht pang kamagit nan nganomuyan watawat. Krais Sises, kapakap. Okay, anso okay gininta. Lukamatra megot intang yan wiyama. Megot koros memau. Megot koros mekupurang Koht. Megot ata Ngehn Sarawio.
Okay? Atau Ngehn Sarawio. So instead of lama-lama kamu mematawata kampang ko saya Ngehn Sarawio tangnya. Pwuhk me korusnya makupuranggot Ngehn Sarawio makininta yang kecil. Ngehn Sarawio menta kian ay labang moni. Ngehn Sarawio makininta watak nong Pwuhk Sarawian. Okay? Me korus makupuranggot Ngehn Sarawio. Karena cebang kaya ane keng kecil ko saya Ngehn Sarawio. Sang korus me uang kecil, sang korus me suet, sang korus me kaupa Ngehn Sarawio. So caipan asa yang Ngehn Sarawio o yang Ngehn Sarawio. Okay? Kalangan. Nan matu. Tami men wat-watang kita iroka po yaki. Imen insan sa lang kecil. Ya ministry in Jesus and ministry in Jesus sa patak. Kamau yala somaw. Kau sa sang Ngehn Sarawio. So, kamu yung Ahi Pahn menitawin Krais, ata ministryan mo, ata tungol pukon mo. Okay? Kaya teka wat Pwuhk Sarawi po yan badagap, cebang release manamanan Koht. Nan matu eisak, eulel walu. Jesus are malpe, sapul machon patak, riamano. Ekriamano, katkiyang rail, manamanen kausasang, rehn aramas Ngehn Sarawio, o kakela kata sang somaw, o luwet koros. Amo. Kamu ndringi di kamu nak kuya wat-watak. Matu weisak, eulel walu. Okay? Kuini bang kita mor, matu weisak eulel walu. Apo menora la pagi challenge weweki. Me Jesus ni akachpon sampawo che plata sapol ma warake kriamano ka skuli ra asngak long po rai poren ke lail kapaka po rai o kawet kin rai railen kowe chon pata buyata chon pata ran kowe kalok o tamaran wiaren kausa sang rehn aramas Ngehn Sarawio kan tiata pewe o ren pil kamau yala somaw kan. Okay? Kamau yala somaw kan karena ipaki ren John Bible study yet. John Bible study ya. Me acai Bible study ya uye la laut la uye ke laila. Pokita abang kai buiti miawan ipsapal. Ipsapal wat ki transformation. Okay? Melen me uya kapakapo nritungata. Puyang kak padlong nan bueng Koht o maurin bueng Koht. Bueng Koht, ansa memia somaw nan numamuyan, kamu me answer. Okay, ansa memia pinginsal nan numamuyan, kamu me answer. Yermener sang-sang. Kagak sang-sang ang kauno, pokam limpa ang kauno, kak sang-sang ang kauno. Bayan sa making worship, yan sa making sang-sang. Ansa may kabal, ansa na ipalian. Okay? Pagkita? Nga mo. So, ministry mi mere child, chaiban mangi, chaiban weweki, mak chaiban kausa sang Ngehn Sarawio kan, makarkaram nan child kan. Kausa sang. Chaiban kamau yala somaw. Okay? Kamu yung ngoy, weweki tolul, mak chas choka ni pein kitra. Krais milale, emen kamau yala somaw. So niyang bang pulpa mo yan pon somaw, kay dek pa mo yan makampen. Mata-matawa me yet pa yo bang kamau yo kalaso. Niyay pulpa ipon somaway mata-mataw bang Kraiso patlong nan pa yo tuhke somaw. Okay? Amasa ni pulpa pon me somaw kapag raban maula. So yimo man atray bangkin kapag niyay mata-matawa niyay yo wat scripture kan man sama to chay. I'm so blessed. Nan nga niya iperen. Pagkita, kauno mo itang chailang go to Bible study. Pagkailan, ka-school sang ni, yang Mwomwen Ahi Pahn. Okay? Magchay so to ko bag, ikameleleme. Momotso on rampukat, way too far away from Christ. Nin Chapio. Boy dami chekin, we are going to momotran sarong patak awata ba mawar call siluriao payo mawar plania taronak mawar. Okay? Child wiyacha child
maurin sambakan nan wigo pon manogela kot. Orang Sarawio prala cho monti nan zero. Tema iso chai pukoi chai kangka kilisingakan mepuko. Tu aja so disconnect sang kau no. Abi me kalangan ke Bible study pokon bancap dar jogada. Mehai maura Krais lale o Krais men wia mekot. Song koras me Krais men wia ni kawitin Ngehn Sarawio kom solarong Ngehn Sarawio ima chai kawit. Ima chai fellowship, ima chai communion, ima chai lewang kau no neran koros. Okay? Nan Luke Isak eu ira chike Isak tuau ebil kasayani tuan abil katarala Israel meisia kano. Okay, nan mag Isak wano Isak lemau Isak isu ebil kasaya abil katarala warang ko poren pilkolan pulpa Israel po mesomau causa sangen saud. So nan Pilipai evangelist na wiya walu lemau le disu scripture kan bango tamor. Aptame men kita ke turun scripture ke chailen mangi bajoan weweki me kakaus Ngehn Sarawio chai buko. Okay? Pokita chai wata kata ngoi ipangakdar ma Ngehn Sarawio is chukulang tame wata kata. Okay? Ma Jesus mahsanih me chai bang wiya tame sojo wiya wiki. Pwuhk Sarawi wiya pwe Jesus mahsanih. Okay? So Iban taja marara, pendaja skip scripture ka. Ap sarabengam bagita mur o ipag challenge men lau study. Study ko sa iyayar nan ay kaskul men naklaran Mwomwen Ahi men peria kan rasoja klanta me chaken dinda rabangkola kaparak nampugo marawata kata okay emelen. Okay, maras chutiar okay eschamelen. So an attitude kami men child John Bible study. Men lau ke dejet kom derje jonga life pein sapol mamu studyen. Kau no men personal, kau no men chailen ewangi nitoror. Ikamelele me lockdown on ke child solon tame uya yang ke child personal. Uya yang kau no ke chailen niya irirong tamak chai uya nan sambunge pangkaryang sampong riao. Okay, nan April wano mag-child chapter kau na bata. Niya sa may rirong sa material kayo kasampalang ko di macayuya. Kayo kapagap yang agi watawat. Kapagabi watawat kayo kasampal. Okay? So once a while asa kang go to live. Tami pakiyerok challenge 24 hour kapagap imo kan me backbone. Imo kan me chalidita ngokya. Nana chay mo rin solang. Karita makomup sapal sang ni tadagan ko na bata, takom kokoirtan yung pwoson sang ni tadagan ko na bata, komedita ngak ni kapag awari sa payo me kachailakan me plata volunteer chaluyuya. Kareta ongya ikilang kapayen kauno, pwede soja man kit monti plane tao trap, o data trap. Ariongya i-receive it as a blessing, as a way me kauno men nit men kipana atray mongyong pagkachailan ka karas me ban raparabaki iyo men tiar e ban kipana kachail pechailan tiarak nan sapol mamasan. Okay, so song riawa ka no kayo kupurugi mono muy pan pili uya mo bukana mo mo so de papan missionary ape tame kayo kupurugi atray kapag o masan ng God kapag o masan ng God ani tuon lockdown na iba ka magchail focus on to Rana cimata wow, Holy Spirit, come on ma, okay, come on ma uya kau ita po ya kita. That's what we're doing. Apo ya sa may iku perangkot, aku purke chailan lala melel nan masana, ngona ban open da lockdown por revival ban biawi. And so revival ban biawi, revival do it, Koht ban visit, Koht masanir ma pang kaboredi, ngena wasakaros. So and some revival ban biawi. Kompan irong peranen kauno wiyawu mo nan weyo peranen kauno wiyawu peranen kauno mi wiyawu sel rehn ramasaka kitail ka me spend time chai men asala Koht nan kauno bata chai men study chai men kairtana na chai pwoson chai pan yang wiya kisan dama kauno ban wiya. So ma to a preparation in the wow, it's so prophetic to a bekara
pegaran chapiata kono pata. It's so prophetic. Tuaja kokopio me isasa. Ilamame, you know, tuaja step day by day. Kauno kengka school ki, kauno kengka saledo megot kap. Ap ni Ahi Pahn rongala. Wow, kauno kamgatin tuaja repeat. Uya tata chay uya po eman kasali yang kecil ya momeni ansomia chapter karena na Matthew, Mark, Luke, son chay pan watak study ki uya study ki nan mwen Ngehn Sarawio nan mwen Jesus nan mwen warang ko tarawya ari ima ka school ka so sa yang kecil ta chay len uya so man chay pan and praise it with all our heart ak chay pan gelang revival ang Koht okay pan uya Chay such a religion spirit pang control Ngehn Sarawio panaw de tongki. Okay? So main tami men inoukihong ketrail chay lang kilang karakter in Satan. Chay lang kilang karakter in Satan. Kumailagan magajumpan may nak rewind video is chuka kapkapreyang pwegi stadia waray ray atay masamalare. So karakter in Satan tami akin men buya akin men entice bangkin lo kayang waya yap kao ni pompe bodan is chunok asa lo kayang way me pan utan toke okay sapul machail masan kan soja lo kayang me utan toke yap me kapel me mia kawewe pa me mia okay so entice to it tama Satan can we can entice akin men kiyang ketrail pamit kawewe lo kayang way attract akin kito tuaja kan intasangka okay akin tuaja kan puya tasin megot pen challenge kelang lang Mwomwen challenge desire for okay pangkasayaki na Eden garden in Eden kauno kapagatar nan Eden kiyang era tami sapol makasandikan ayati Satan ting 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 apelo okay so ikila sangan ko saying lamakan so entice mo tuaja megot makaban kapang kilan to ke wrong ko oh desire for okay entice so you would want to pelan mag and entice akan aras to it my abuse ate okay look at way go look at way abuse to it may bang ko saya baba no kala we cheese serio so kak Satan we are abuse okay te karamaso because saya na nai ka school kan me atal peka demon okay so chala nane irong ya wuting kan mi bana sa me demon po magchay bisa sa yan Satan na karakter kan or chay bang kumpompo pa okay so aras kak mi mini rape ape okay rape metuja angkelay oh that's the word angkelay aramaso angkelay mailakan mo sa lokay masa ng pombe kintay piya tawasan po yang kak ko sa yapong angkelay la ras so eu karakter tu ada tame kan buya tame Satan kan buya kan angkelay so Satan makan duslong po na wala kan peran men rape okay te liya kan makan rape sinceri Satan mo aras lo kaya way aras torment to it torment to it aramas makin sumaon nani yo rap campur seli torment mo okay sumaon na so ansama chay bang kilang aramas sama pichirak selier te sumaw tamaraganda epilepsy sumaw rarape torment okay Satan so just ang sumaw yo chay bang tao natural every sickness Satan mimere mimi lima Satan makareta the root of it okay so torment mo so torment that what ra kung ko tong kital ni asa man chay so an kinganen mak okay to ra nganen so mak account or isa man wasaka magampot long ya torment da kak mini physical to ra so makan me so maunan ti torment mo okay kal kempalwar okay torment Satan kalau kempalwar metuwe sumaw nan ti sumaw nan kakon sumaw seli na physical mo mind torment takak masapuek okay so corona eu torment ma eu tayo torment ni phone peyo
torment to it so may banda malian pues tormenta kin okay torment wo go koloke so palwara may banda palwara Satan tormentia kaloke yan palwar to jakito so ma kanan palwar ama di masapue kape ko sang ni butungan trepel to corona butungan trepel torment ki aramas masapue okay itangato kito challenge masapue oh spiritual may Tamasejan can we are young Chani Palian again, child a tormenting child and to it Sutano commented, eh? Child Panasame, Ikak Masang money, I'm more in so long up. Ngehn Sarawio distruct, Ngehn Sarawio Kaloge, Katrapa, Karampa, when dance to Udani Debak. Okay, so chalanana we ki butungan trepel, pokchailen kin palian. Compels to enter compels tama kamagit kitail. So Ngehn Sarawio kamagit kitail chailen we am about mau compels to enter imagit kita. Ngehn Sarawio kamagit on ye and we are megot suet. Okay, so compels, so Ngehn Sarawio can compels. So I saw you come mama go ya automatically come magit kita. We are megot kakarasapama aman olenalu komau kita komuliaman to a drunk and south compels okay come kita child in nang okay child are in child mata water o pangpaki te ipan text te child compels child inang yata megot come kita child action mak child choka uti ta child mata wa we are can party karatan so me Ngehn Sarawio compels Kama kita ye we are megot ngaya sa Ngehn Sarawio kaudi ngona bang kai puyedi we are pwegi chai kin sa makitin chapel chai banda cha itita wen cho im sakla chapel okay cho kata ka ya changala lale kai puyedi we mata wo kai puyedi we are o addicted ongero kesela po de we are got meme chapel assignment lale karadan sa chai kin makit kicha chai bang kasawi Asama kang musapal ko kasawi. Aramas man sa chip sapale o palang kasawi. Kareda kampake. Wabang compels cha. Ay nanantier ko lawi kay puyeti tipo. Okay? Kareda kasampal kejan bono sa Ngehn Sarawio ko sa Ngehn Sarawio so koros. Pwegi yime son sawas. Pweg compelo de podie triple counter. Enslave to a eating. Satan can eat on the child, we are megot sweat. Okay, enslave. Eating on. Mia back comes chumen smoke pogamalahdhr Krais. To a matamata de inangomi miseli. The simpeka matamata double minded. Oh. So, to a Satan got eating on the child. Child we are megot makai tek in sena child. So an sama ka double kamir na nai so me amu matamatawan wang seli yen we are te so yen we are a te so bang ko ta do sana namong yo ari amanya ngayon ta udan mia party we are sayer mia leta Krais yap yang ko la song koros me yogra para kelar moy utani kasong okay? Ngayar ka kela ka. Ansa mga bangkilang omu ka song para klar mo. Chamanda Krais. Ale ja picture Krais, telo bulang Krais, telimbagang Krais, chamanda Krais. Ngay ansa me ay inang nutuki wiya pepe yang cha pamia taken kairtan mo rin solang. Ansa me Ngehn Sarawio meuter count komi kom solar pan pepe yang inang ka. Pagita Ngehn Sarawio deliver. So kom kak sa pangalanan matamatawa be sin megot me minor a megot me tuwa child dui aban Ngehn Sarawio bang kemesang Ngehn Sarawio bang kemesang imakarata ikakela kay kichay machela polan pewedi nang anutuk kiyang kay sisol pagkay sisol king kemesang nang anutuk so inda yang ansama ke kolan pordian am kasong koros para klar mom matawata Krais ngoy ansami
ay morin sa ulang pulo-pulo kinta, how much do you love me? Ikin matawa mag-Krais Sises ma ipakong tamig lang ko sangi. Arikin matang atrasoik. Okay? We may men kagela kakang kitail. Atay morin sa ulang pangkairta, trevelo within pon sa arail pong retail. So addiction, ewa tangi addiction. Addiction to it, tami yan lari, automatically talk, automatically kang, automatically kola. So jay bigas alala po kita addiction. So kami lalame, aman retail share ya process and magalil kila addiction. We message and biya yang kitail. Aramas pil ala, we are mewat meswet, trabang kotong kauno to it. Mana manang koto rana na puen palang away-sang tamare addiction wat ki anapa okay may maswet up yan lar udana mana manang koto tamana na pal makak palang alasa. Okay, so da message and bilgin we are yang kitail again defile do it again men we are tactile and feel dirty again men child we are chaisin market kana chaisin within kan paban nakak chaigun kon mak chai saminlar. Okay? Karta makom mubsabal kom kon makom saminlar within kin kom in trang Krais o soik sangan morswat maban plewado. Utungan trepel tamegan we are deceived to a pitiedi. Deceived to a pitiedi. So Satan can piti child song toto. I me karapan kangka kela kakang child and nanti yang wat Pwuhk Sarawi. Punganan pitio was a chorus and so chorus. Nana try maliel tra masotra child encounter. Look at why you say encounter. Encounter to it anana Krais parong komi. Krais anana real real to you, personal level. To it anana comes to wata. Te kam sutra rong aramasabatangi abutang kom kon lepon Krais remi. Ekak portoni wukila kam te kak portoni omuyak low Ngehn Sarawio ya tape omui. Okay? Aramas koros makin encounter Koht kan tuadra karasaba sangan nang Pwuhk Sarawi sangan Moses encounter tuadra tuang Koht ni tukawa lulutas chudulitap siniayo ka or kauno masana. Isangan power ko mapatlong ren Moses. Kareta ewang Koht awak sang men Israel pon. Chajan men Israel pon sa pulman Koht. Okay, so aman kitail anane pein atail tuang kauno. Kaidak chanan lang aban sa wat. Okay, pein manane. Tuajay testimony me ko sa yayar. Ngehn Sarawio makom melel miyang Ngehn Sarawio na tokiya. Okay, sangan natututin men kauno parang komi Eipraam. So an some Eipraam amul lumpakong yan panlal amul kelan powehdio panlal. Okay, panlal sang aramas mesongan morgu Kosonnedo ya songan morgu Kosonnedo doja isek no kon makot melel po ironga man testimony o watawat o iksin kapaka. So mo doja pan nananchiang rorokia celebrate ka sa pungela. So a work sang aramas man me transform aramas man me woklar sang ni Ngehn Sarawio chieta porael. Karatay kapag ki child nanana Ngehn Sarawio chay pan men penai katete and mia. Okay? Porque imo ban keme sang child utangan trepel imo ban kalau tela a child mene wong kauno wonganan pewedi. So ya area kan me Satan gindatok lale. Iko sa yang kecailan ni orala utangan trepel mokidin trepel tamekan we are Satan when en kalwote kecil. Amet tami bangko saya sangan area kan ya Mwomwen ni song tame tuada trepel kempot long dolale emotional attitude emotion tuada ta atrail pepam atrail linong atrail matamatau o atrail attitude tuada atrail wiwiakan. Okay, mangoy sucha kan lepe wiyakan ang mangoy Satan an pot long dolale nan proverb nan lapin patak riesa klemar riesa kwalu
Makesodra ka kananga mao ngom lengor-ngor or kemeluet tuetra kani mweo mesodra keleti memangoyen aramas and mawiniang. Okay, so and so koros magchild negative te klanti ang child te insensuet ngete atay wiyakan esodra inentalang ka no Satan can ko attack sa aramas puko. Satan can ko counter, ko piti, ko oppress, ko wiya wutingkan lale. Yamomon aramas akong potlong. Yamomon treble. Yamomon demon akong potlong rehn aramasaman. Imagjaban korong apa no. So ibang kasi aja Iran scripture kay siya bang wata kata powehdio. Kay bang post nan may bangkin menlaw make use may bangkin menlaw kula nan photos queenie nan lalapot lesson korusya masawiya nan ran nipong ekin so merkia taipiata pokomuya na letra wataker. Okay, a letra wataker makom ng kapara ko sa Pwuhk Sarawi ang kapara ko apo gen yang rong patang kay ken pein na time nipong nan ran la pala nakin matawara mas tapa ko sa ya ken taipiata o post ar menlaw make use of it pwede sa men lesson ka available ang kak nangay kamangay yang chay koros na na coach man ko erta ng Bible study kauno wi to tongki wasawa pagchailang kak payaw tawat pa na so kuin an photos chalk lesson and menya metoka menya patak print out pasong sa pulmamail perinaikan po kita masa ng Koht kay teka na ewe umumotso masa ng Koht. Okay, so yamamon tebel di mana akong potlong rehn aramas sang rehn pack round and occult. Okay, nan Exodus riahla silulel weno Exodus riahla silulel weno kom na pein wata grampungan panso jesair makasakasaya idolatry ni masa ng pompe sansal chakay kapagapang mekot meligin Koht mamor Koht yeyas. Okay, magchalas ngak Pwuhk Sarawi ka tete yang child me asengak kauno ki yang child. Okay, asengak magchalas ya sengak ki kauno ki yang child wat ki atay Kotra yeyas makomi wiyata man sansal chakayan pokomiyanan kau tokong Korea. Okay, Korea so ibil mursairer nanay lesson menakilarkan tuan achaikin pilni achail chia chaikin Korea ki chai lapo ki chaikak socha menale okay man okay mom okay 1 2 ko chaikin katan ki Koht I idol kan na. Okay, so achail chiakin ponpe magchail chikitalale ngo sa yayar kit sa kenglang mamenta saraw nasamaw baba bedepun man rastogen konatra pokita Israel nan marki iya o Israel kochen mo. Okay, and so ko pwede sa pongi masaban sapaik ragenda poren masan mamu bang potina poren masan nom seriape amo lo kaya wayan da superstitious likam Mehmen aramas mawiyata mo. So ima kauno uwang idolatry. Okay, man mekot magchild bil carve wiya kita pa jay pagchild ang kauta kong nim katan gi kauno uwang. Okay, so imo man triple akin po dito child imo man demon akin go to child sa nan Deuteronomy Isak walu Isak lel riahla Deuteronomy Isak walu Ira-chiki Isak lel riahla sangan horoscope iralagan me mau ke klang newspaper miaksin was American playing horoscope metuetra all right witchcraft sorcerers sa kawewayan ni pompe pa fortune tellers iralagan makin lang Satan wana akin man so koras men copy kauno Pwuhk Sarawi ka dede yang kecil mecelana koko akcai bang kilang turin naramas mebil raking koko plikam koko pen sang 14 chillers sangan card apa playing magic pon Facebook apa sangkan. Okay, horoscope isangka okay isangka me
demon kin patilong ato retail. Pagchay sa ko lang Almighty God agchay ko lang sangka. So sangan yoga okay? Sangan exercise akay may nakay kumail kin yoga. Yoga exercise yo me initiated by God Lady, Koht liaman nan wen India. Karata ko sampal tama chakin wiyat ta batong chay bana sa po imoman demon agung ko to retail. Okay, may ban ko yang puinin yoga po men pelora mau kakalep wiwian yoga style ipongpongi ko taman me ikarapa yoga. Okay, so yung moment eu karapan di mana akin kodo wiyawa utingkan retrail rejection de matakla so maramas matakla dimon mabans jo warangot dimon karani karadagan men lucian karadagan men kopungong smakamatagalao ama serija ikon rejected ng kapitan no abani budija ka chiwo Pogda, abani budi just serin sense what chai men pombe chai kan katan ki sasaya masanan pombe yan up chai kan indame sermi chanang kapet wrong tame wrong in sense what okay so answer me pati ya out here in sense what fear nang kayon pita siluwalu masa Pwuhk. Ansa macam masa Pwuhk cai Pwuhk Pwuhk Sarawi kata yang cai. Koht saja kan giara masa Pwuhk. So ansa macam rongatar corona koto Eipraam chapter so masa Pwuhk masa Pwuhk yo lelaki cai saja pelianda cepel. Imo mencepel akan koto. Baca saja pelianda. Cai saja sikan cai saja kawuti cai masa Pwuhk. So Satan free ride nampanene yo karadaman somaja chay katan ki contagious te lus somao lus seli komu yongoy manamanang got mireta jabam pelian okay so soulless domination awo waki okay child chay kairta abuse tu aja baba inono mau waji seli seri kan secara pung are sang puko bilkin Pwuhk Sarawi kata yang kecil seri kanan baba lembaga ngam pod nono bagi yang ngam pod kuma baba inono ketika makaramal seri kan kamakaramal agena loyang Satan entatong ki seri ko okay? Ngay wewe kita ulul poegi ay baba nono mo ipesang ngay kertare na inono ansa sa koyak ansa sa Koht so akan abuse ya weti ya seli ngay kamakam kalap kamakam ari ay kansen suat kang chorus tuwa joy tami mata suat laut sang mau so suat kena puyi budi okay lelan so maybe kasi ayar na na testimony in ma ko lelan so maybe repeat ya be chai be kailong so tu ja popoy lap mi milale so dame pori kailong ko me ko suat torio yo ramanen buya arya miya wewen ka na mahsanih challenge ka makaramal challenge para ma kam so chokonong koreanom serian chokonong tolul asa macam sa wewe cai kan lak-laket kosoi kai maging kami riahla. Apan sa macam wewe tar pagcai John Bible study ko na pata. Acai wiya kan acai kosoi anana woklat tolul. Cai lanana be on Koht's side. Because ayar me wager yaw. May bangkos ko sa Korea Satan mo wiya tato nanumayo. May kos ko sa kapaio daw powehdio kao na mo wiya tato. Hallelujah. So, sexual sin. Yang mo Satan akan patlong odong child sexual sin. When the panan ololi mepil sapong. When the panan kau no kapakatak child sex, kau no kapakatak child kaparapa. Okay, kapakata ololi rang kaparabar onga chokapopod. Karata ma we are looking kapopod Satan. So ma
Kambangkang Satan and we matong nampanay na yo. Akapan we are Kod's way. Kapan we are ni kupurang Koht. Ni ampay kiyang chakupurang Koht iratir magatin chapel. And there we are. And some child disobey. Yan some child can rejong Satan. Alam patlong. So igalap kap reyang o. Yes, I may be ganses with the larter mesagan chakapopot. Amaw rong or take action sang rong open sa wala. Panso yung makampampo sa wala ari consequence te yumuyo como ban lelang. Okay? So yamuman tiba kung patlong child tipin nanak tipin kamal mokan karos yagi karkarugi o eso chakasarawiyang Koht homosexual armas ansame turin makin wiara el testimony to a homosexual olol the lesbian lili ira mo popot I sangan sojara ka mebilgun itando demon armas demonize no yasonga okay just chokak so long pues sansal pero mia mem pombe ipigora pombe last time irong me mia vil march for songa ke yape masa yawasa ke mia nang Pwuhk Sarawi nan sadamo komara Pwuhk popode no lo lilia no cloud kauno pil kolukila ako awya taramas okay so kauno data kalulata so mas chokak so chokak tolol kom so chokak pegi akamaiki Pwuhk ko porangkot Pwuhk armasa men popular o Pwuhk utan masanang Koht a peila sanger masanang Koht potama chegin patapatangi men kansa na mawi aramas karda aramas we are deep mon Koht rail matamatawa me mau rakak testify aral reason ab makommen komola kam bansuik okay I acknowledge mia me me homosexual mia me lesbian Koht pagong komi Koht so to create komi and we are songen okay kun men pegin and science abe ab kauno powerful den science kauno ima ka pang jala masan ja song kan wiawi so ma song mi me remu yo kelai like ma wiol tangoi liaman mamau kili wado ja mo moren mon Koht okay mia aramas me kakabakap o kauno release power ni ke mela inango instant answer water ama como kiagio pepeki kelekelepki acknowledge me melen pokai de bandata mes jo wiawi ap chepenana palian po chepel mo okay so che mangoy liaman me mau kili iban kang tang aramas po inaman ak tebil aramas asa ap ban anana Koht ibang keleblaw ngay sang Koht milaw kasalata kiyo sang nan ma wugitalay nang kan puekak tama chay so jo wongi la wakong is kichail chay so just surrender a try more and some chay automatically surrender melen to jo kaprayang kauno ay more to tongenia wugitiala wiyayata audeyala woglapan mia ari emaoma como experience songo o kauno kasalata gi komila apaban to tongen como nan area me kompitsang okay ngoi kak kosayang aramas me popot me doetra song kan me iwedi do lale debil single debil broken family an sa wodi kak so belang ay kalangan kiyang Koht kapal pon an so me isay cha pitsang kansens with bell ichu kalangan kiyang Koht maltor okay kapopon ki Koht kapopon ki aramas karos maltor an so me kauno kasalata ki lay mong yung ikak look back wanda oi kalangan kiyang komoy ay lelang ma pokita ikoner o real so ikak so belang ay counseli libobod man melelang kabalen bobod seraben man merepdi okay seriman me apaman no muy pesang o seriman me abuse kinsong kamakam me lipong kamakam me kapanokak Jengalanan sanpon mangam godilil panem imegen wiya okay kareta kapal koros makauno deliveruk sangya testament a powerful kauno banta donkey raganinta the mess for the message okay so
ika sambalan chailen kairta mayauta pitsang nan butungan trebel iwe when turn around tame Satan design it for evil plania tapuen kawuyukala kauna ban turn it around o abang kan rakrakinan mange uye maya so tro is chabang to ka debil song. Okay, so younger kakela kami ya sama miya chama homosexual me struggling with homosexual lesbian ban bilkilan nei video ka mai kak mall in senamail amak mai menaleta ya advice kauna dum ko anguk o kauna men so sayuk o kai de plan and men. Okay, atama ka pitsang lalen kauna ban tatong genug puyang kamora la ramastro Amerika onan samba onaral pokatar megoros me wongot laut sangot yei karabang corona yei karaba and within a way. Okay, so sinful act so how to be delivered him chaibang koronga panan so what Mwomwen Ahi Pahn pitsang sangan wutengan tepel kan me tuaja ni ai kosai kom ka pein kasawier kupurmak pa plan masay kalap karakar puya kita is chomer mau. Hallelujah. So Mwomwen Ahi Pahn deliver chaiban honest Mwomwen Ahi Pahn pitsang Mwomwen Ahi Pahn pitsang witengkan met chapel tuaja yang chon Bible study so long up witengka ikak kilangata mai maur mi miseli jalale Mwomwen Ahi Pahn pitsang kayo ban humble myself iban akchikla mongkot isukak tato ka kaos chapel nan sem spayo wisu ban akchikla mongkot ban da mangot maponya mangot ay mongyon sakanagan mangot taja pagma sangkaros magamanindanggot rap chailen akchikla mongkot uk chailen hanes mo tama utan inangan mongyong komen kangkan sanamawi sapungan ta komen pitsang Imen pitsang main ko men pitsang ap sa Japan ay kel I hanesten mo men lang sa wasa ya imen pitsang ina manang kiyer camera pian lar imen pitsang okay eu testimony in Sarawio me yanga Christian Mission Fellowship vice president to all keriapen president in momotso lap mimiernan 200 wen nan samba 200 nation president number riao to a keriaon all me powe and dame solang lar yang iseli to a president to anso ramana kap ram ko seli kalok songan abo ye berberap sigada pokita addiction. Okay, so okay pak chai solang lar apa addiction no pakpagi kichal to a ngananan lao pakpagi kichal magchala sa mesueto arya Satan no pakpagi kitail iwe so anso ko ras meba smo pwukadala main god mako ye solara nan pwukadala so ya mama ko god we pwukcha kon la kai solar nangi so imo ma iwe wen be honest kom member bakod kom kakasan skan stukak ana war yang god be honest pokita ngoi bil ikak sa wasa yuka bakap abi chukak pokitala kawan kelea. Alright, so you went beyond a challenge be real. Yerman sukaya la child kapakapakanong lamau akauno irirong a child kapal mi minanewal. So confess your faith in Christ and ibrusilu wano. I mean ibrusilu eo kaskasaya tuan powehdio kan ma Christ wiya yang child. So Mwomwen Ahi Pahn deliver may kaskasaya kapalin sumoki me ai me to jai so long lara Satan gin iditang yala le pois chakap mayaw sang ai bang ko saya powehdio rinang isikani maran Count Jesus. Okay, Count Jesus polar po lopo powehdio so charreyet icharma in reality ko sa maga nananjilale a pein komu katete yang kamu chakak iyan sa women manamanen kodro niyamu bang ko saya tama Christ buya ebang kawidi udengan trebela weder totola so kan bang puruta kom solare nangi. Okay gininta iban law kopopod murin sambon tayo ayap mo itang Krais ay mor ama kom platformat kom banum sa klayang
Niong bang Kosonnedo riat kompanaleta Krais kom korongeyer masa nang Koht kapitkitailsang pein matamatao kom tatangi ibang ko popot mamurin sampun payo yap mo itang Krais ay more kami yung ay sa taulul makchabil ban lakapali okay bil away menitio murin machesa sa taulul may banso ko sa iyo popcha plat angla kareda ako saya today is a day of salvation ran makom rong masa ng Koht makom magitigi Ngehn Sarawio makom magit kami yaramen plan kom kak plan a plan niya tayo sa lakaba inanan kapar may say take care of my sin tipay kanaya plan inanan kapar puy message ko sa kasetan ko saya so bagay ko saya ime ko saya yaran kapano Satan gan men chailen so kauti na tayo mo rin so lang kayo gan men chailen sa Koht amak chailen sa yar Koht gan men chailen so kauti me chailen asa ta chai bang ya ab chai pepon sa iso kauti yan mo okay so tami song ko saya kom mangi taulul sangan tibakan me ititang kami kom sutra kong komanlar emao wadong Krais aleta Krais is the key muitang Krais amor po met kasulagal galebki yat kamban powehdio inella ab kauno ban automatically kisang te abang king kis sapang magam muitang kan okay hallelujah sasa yairan time up todo lama kom karwaru kom gak pidoy kom gak ruwain mur repent tuaja kalulaw na laban pada kriesa kwalu isak siluo kalugi la deep korus ya may chamanta kalugi la iwang manay ban deliver may ban man kalugi la tapay luwagi di tapa may luwagi di Satan banggang godo lale okay so deep chorus so may luwat wadong kauno example may ko saya sumusumok main ko sa lamin sa mo kisang ya mehn orang Koht kom bang puruta kom solar na po kita mangi mo kom melel kom solar addictiono kelailen butungan trapelo ya bimitra parime bang kisang arya repent to it we kata tipachay kan we exceli bilbana layang as a child deliver okay a child pitsang butungan trapel renounce ime child kilang pray curses ime iyo yang child mo mana child bang kapakapo kita Krais Sises popular ni langadahr lopo langala amu keriao ni wasano wat may kapitkitail mahsanih curse is the man who hung on the tree tuaja keria magin langadahr tuhke ari karabang Krais apola pon tuhke po watala keriao so keriapen mo yo enaker pariakit sa malaro nanti wat makom sa panaleta menaker a Satan korur ikikiwe awit ngotom karita acay pwuhk soik keria ikaudi keria koros ngoy keria may iklang na naipanene may can repeat keriapen mo ipasang okay baba kala pa ko isa talal dapa mo ipasang baba kala pa mo ipasang baba kala mo ipasang baba inono po ipasang ngayon sabi aleta Krais Satan bil buting asali ay popot po ang pinginsan miya pak me ipilmen mo isang ay popot po kita aman pijiti aman okay so ansa mo mesang wawiya dami wiya so may ban mo italayan mo ipasang ay isme ban wuda ikawudi kareta komo ban soy komo ban rongala ya karyan komo yaro ko sa iya so sang ngayon ay seri koko dira sa pambabakot so la repeat kaudi ni marang Count Jesus yung mo na chay bang kapakapin me chelelenan lang hallelujah praise the Lord okay expel tama chay bang wiya pag challenge deliver so iko sa kasaya marmas kak deliver kom kak deliver pein komi pokita Ngehn Sarawio ta pomi kom kak low okay renounce imegos ko siya soik expel nan magi sa puno isa kisuwa ka chung kasaya repan kausa sang Ngehn suwetakan rehn aramas kumare Count Jesus mo rabang kausa sang
Ngehn Sarawio. So, Yeramen Sansang Ngehn Sarawio men lau market cows, Yeme mahsanih. Tatong kemarin Jesus. Tatong kemarin Jesus. Hallelujah. So, tamakara taga ya so can deliver. Tamara so can salatang kila. To which a so long warailar, a breast to salataksang, utungan trepen. A sojijar kalula. So janok ngenen anane, mimre rael. Okay, go pur mak banjong ma pil. Kalangan chalagis chal tauli klara yawa minute sak lemau. Apa car polis ano kasampal pan sa mapan nek. Kamu kilong na action. Oh, tebel ko respire. Okay, so tama ka rin tao kaya ramas Twitter sa ulang warilar. Rakon maram luwat nan maurin sa ulang. Estuichar kolulao. Estuichar ngananana kotro. Tuwacay mediocre, lo kaya ngayon da mediocre. Nan waranga, so tanong kelail ki, te so tanong memorin sambasele, memorin nan waranga. Okay? So nan waranga atan ke lukewarm. Satan katraba nila ya kamyen. Rebuke you. So nan revelation nang go dial riao pengkaun Jesus mahsanih pengkaun no mahsanih me chalem kakela kala tame mi mere chala poyegi lukewarm sangen so lang me kakon me nan waranga so no on fire de so no mom suet me backslide men mi chana waranga mahsanih me gen men muskila aria stupid mau so you when okay ramasarek so to can deliver Pwuhk restaurant kanana sotono desperate. Look at why you're desperate to each anane. Anana what ki niompan kapakap kir me ko kastapan uti joyo la goale. Puime mahsanih. Okay, my bank sin go wait up by udi pues to work. Aria is to kasale yang kauna mutania nana. Wrong motive nan same spyo sidu to each la malam sapong and some chicken Tama chest you gonna deliver ki achay lamalam sapong achay matamataw sapong achay mongyong sapong. Okay, so ansa may sapong chay kak pilwiye asalar wayo Pwuhk Sarawi achay maurin solan sa chukong kairta self-centered mo robrobang trapeni gima maudani meleli surrenderi muitang Krais ay meur o rong masanang ko to limbagang Koht laut sang me koros limbagang Koht kan kawit ta chay wiyakan karata chay sulak nok mataway ki chay pugi chay limbagang Koht akin jugajuk bali laut chay matamatawo kama pa chay ay suka kisa ama nakila ay subang yang nama ama to jam matawat chor ama ngoy ay safety pein ay kama pa de ngoy chone sari kan ek de po de nakla mo to chama chai chokak matawal likna chai penai nei aria isang puka me bilgna la yang chai chokak kair tam na morin sola eu karasa pa mamigos ko sa yayo un momotso okay nia chai ba nu momotso eu self center mo pui matamatawa cha pinki jo a jo tama sa yaraman mo ito to kaya ramas a chai ban sipala mo chai banut kilang a chai mor chai banut me yigchay me Krais to jo Krais yes la chay mumana kan wrong away me kan yumona chay bil ban wrong away so last self centered okay ya ban wrong away mumo choko Russia menemen pana yumon Krais okay so igara ban ako akin so lang up sa kairta porque that self centered mata water pein o failure to confess specific sin to Ngehn Sarawio apo ko
kasaleyang kitail tip ta miyana na wekata. Tipin popo, tipin penai, tipin prapte, tipin likam, tip ta miyana na wekata. Te tipin ancestral spirit. Tuwada songkan mi practice ko to miya sa me uang kurang ko ta so po yan lar practice ko to po katautok may pakapakababa may pang wiyama ko to. Okay, so tip korusya yan na wekata po maso ay pan sa chuno utan mayawan sola. Okay, po kita sejan bangan kalkal wajeta o eu karapa nara mas pil sojaken deliver ki rakang water baptism. Rakang water baptism deliver tu aja ke solang dar warai lar ke kon mo konong kairta ame apal tu aja ke chuno kan fire for Jesus eu karapa ma kom soik baptism bil. Okay, baptism bil mia chai panene me pung me korus yap lel baptism bil ka ang poi baptizer baptism bil ta me bi gum ya yang chai lakin separate lakin katore sang chai ti bachai kan o dengan tebel. Last in point Mwomwen Ahi Pahn key by deliverance. Te Mwomwen Ahi Pahn mimi tananai fire for Jesus. Okay, karakarani Koht and so chorus. Kayo make Jesus Lord of every area. Matuwe sa keriao, paisak silulil paisak limau tuweja. Moitang Krais and count me chorus. Maporin masaya maganuyata tip moitang Krais and count. Okay, ma awayaw yata tip moitang Krais and count. Moitang Krais and count me chorus. Manay mo ni may wiye titip lala po wiye preprapa ko sa chukak mayroong sa chukak isang gisewa pe moitang Krais and count. Song tayo malayang niya ay tip yan moitang Krais ay count and count. Melel main tayang I count ay more what ki me chorus me pitingoy o ay kaperen kan. Okay, so moitang Krais ay count nan area chorus at chay bangin pitsang utungan chepel. Number yaw, put on the garment of praise. Put on the garment of praise. Chailen lukogi ta lugon kapung. Ye karapo makauno mahsanih ki nan kerian Thessalonica limau isa kisumo. Ako sa praise all the time. And so makin senama and so makin sensuot kapungon mimi ponta wasamuyen. Okay? Nan awamuyen kapungon mimi mo anso chorus. Pogita kapungo kin kasaliyang kauno me chorus. Oniyan sa machakin kapunga kauno akin supay dong kecail. Ipang ko saya kapung po Ngehn Sarawio anso me ay po to Israel ko mauya morning service. Israel praise nan wasa man sa Ngehn Sarawio amia me petak ng comments kan. Atama uyawi. Okay? So praise tuwaja kapunga Koht mia power ba. Kasi yair na na video and testimony me. And so me isa sa kauno to iap chay sabal wikeo ay chochong kapunot kan mirey ay kulang wasan Sarawio lang sa likoros kapkap ngay biltaja kita pa kan ay panalasang rehn. For the first time you kon mayawa ko to rey. Okay, so mia i magchailen safe chay bang kapitkitailsang utungan tripen aga natang chay koyo chay bang moitang Krais ang kaunda me koros me kapitkitail keriao chay bang truki kapun. And so me attack in instance with leluk lel kamui matangan chanta kalangan ang kamakaon Jesus. Kupray mong yung puyangkak mak kupray mong yung puyangkak makalagan the makong niya. Okay, uya mekot sapengi asa me kansens with sapengi kauno main got kalangan kiyang komutamen ilelelo miya karapa. Okay, and so chorus positive kiyang kauno kapung kampang kono mayaw kampang kon answer pa sumagan matang tuwe. Pagita kom card kom pero kupramuyen puyangkak mawong Koht. Number slu put on the armor of God. Episos wano isak silulele isak isu magas sa yak chalen lukogi tal kon sampe. Helmet of salvation, breastplate of righteousness. Okay, shoes to spread the gospel, may nakachin watak mo kan.
child kapatkita kapachen Mwomwen. Satan sutra atang child. Nantin sawa was trogidikit. Pogita Satan makingatamang child tame pass. Na niampan wadak episos wano isak silulele sakisu. Ako ya child kapatkita likon armor of God likon pein likon sompe. Agit-gitla wasakaros nantin sawa so. Pogita and Satan kina ima kang kaporayang child pass. So ansama kom lukogidar kapatan sompe and kauno mawator pass koros and Satan. Okay? Pass life. Pass sotar. Pass deep. Song koros menakir Satan mo. Karada chana likawi abject lawi mo. Okay, so nampapayo live by God's word. Nan matupayo pengaw Jesus mahsanih me chuka maurki. Cha monga. But live on the word of God. Live by words of God. So yamo mo na bang pitsang utungan trepelen atang kitailsang sa woroso kakaon masanan Koht. Number 5, James payo wisu submit to God. Aktikitila mong Koht, resist the devil. Aktikitila mong Koht, resist the devil. Maran koros. Okay? Chay kilang Satan pipir seli. Poi pilpango dona tang kitai. Aktikitila mong Koht, palian tebel. Number 1, cultivate right fellowship, right relationship, fellowship. Nang kayon so neo isu isakeo, amen. Keriang korent, wano isak payo lili sakwalu, makakas ko saya right relationship. So, patron dami bang kakairata mo pwoson. Okay, makom koi wasan Sarawi kano discourage. Wasan Sarawi kan wasan kapayata wasan kakairata. Ma discourage prodo nang kono pata. Pechay hanggan kosoya kosain kapayata, kosain kakelaka. Okay, so cultivate lokayaw me raikin bilta taong kanang business. Birds of the same feathers flocks together. Riahla kan me wuna rail song achayo ragam pir pana. So may bang basta yan masanin pombe riahla kan man Ngehn rail tuwe pana charagan ew pana. Igara pana masani makom saulang yera mera propagi temen powehdio armas man mesjo saulang. Pagita Ngehn makan apan ma po magma limbak pag mabanan ko kaparang kauno. It's a big journey. Apan wag sang magmakarusiya saulang ak makopanata po. Okay, apan mga isang. So cultivate right fellowship. Tuwa may testimony ki asa may aleta Krais igara panais choy un momotso kapang race chiyang talale. Ngay ka chi woman. Apan so may tang Krais ay mori mangkairta. Okay, so rapaki. So wasa kasaya cultivate the fellowship. Patron wasayo mapan. So wasa Ngehn. Come under discipline. Kayon Samuel 15 isak lemari isak silo. Discipline come challenge discipline. Discipline to cha ma mona yaleta Krais ijay mer chores chawatawat. Ang sa mi yaleta Krais yanana kilon discipline lale. Discipline to cha ka school the kayan masanan pombe. Ibang katora laro kay minutes silisa kay taimang Koht. Ni man sangya mona iseri kana pertam Worseli. Okay, so iban nanti perta. So ang sama kami chapter abang ka pwede kay kana pa na chay naura ka kapanga pagsawas rin ka no. Apon miya discipline and miya amoy prayer life. Kamu ya ramasin kapaka. Kita mana market David ko saya. Aramas kin kailong kaniya. Aramas kin kawaya. Aramas kin kailong kaniya. Ap ngoy aramasin kapaka. Okay? Kung ko saya yung kamo ngoy aramasin kapaka. Sme manage our yesak tayo makaunok kachkiwi kami. So yaraman use la awa ko pon. Katore la tight kiyang kauno. Awar yaw abe maban minupungi. Awar yaw minute pa isa ka child tight on kauno ne time.
Okay, tight, chaikin tight in morning, misakin kaskulki and son merang. Up tight, tamaka no kianya may monegi, kapreyangi, isang kiseo. So, kak awar yaw minute paisak, nanawar yesak payo ay time in kapaka. Okay, ramasaman miya prayer life, Satan up there masakowari. To. Commandment Satan and masang komi. Yermanan kisangan mata-mata chakak nta Satan pwuhk. Oh yeah, so pakeo. So pakeo Satan powerful. A powerful long relakan mesa sa kauno. Last, make Jesus central. Jesus ang center of everything. Makomiyang kaperen yo. So Jesus lale eles chokonong kaperen. Maitan Jesus and center and mekaros. Makam patrong puinio mesasakot, maitan Jesus and sansala reamio, wasa la kauno. Okay, Jesus and center of everything, makamuya. So kamyang puinin sports yo, iyong mukisakisen sports, mission field mimimo. Makalokong puinin sports so mimimo. Ranane irong memiya Jesus. O ranane waunagiyong Jesus. Okay? Makamui job, chuntatok, o santatok, na sa makom so lang. Lingon ng Krais na nanastansan. So, mo itang, asa mo chay kinokiyokya chay mo rin so lang, eudra trepela, counsel. Counsel yo chay pruta chay yang eralalasang tamak chay patpatrong. Tamak kom patpatrong kom bang wiyala. Okay? Makom kowe yichor kolin sampa chor wasan. Makom rong-rong kom bang pruta kom pili ingin kiwe kolin sampakan. So nanti yang para silang ngamuyan. Mailakan Bible study yang waray larap kilang kaston mawan kaston sampape ekononge sola. Pacay bangam para tamacay kilang control atay malian. Eu kaston love apa kaston car apa kaston sex fornication song kan macay kilang abani puti wasa wabang porye na buya. So chay bang para masacay ka may down Jesus and be Lord of everything about me, my business. I business partner ka na sa meso lang. Okay? Na imoni may diarya sa na in court. Tami pwohk ka na. Alright. Kamelele Ngehn Sarawio sa wasayo ka na kela. So ang koros machay ko ng weweki apan udier wasa. Oy bang kabakap. Kalangan ng komo isiyo ako kan lapalap. Kalangan kiyang komo tama sa bileo gupanar. Iba kiyang komo yung kachin sa wasaykit. Pwede se rongero weweki. Pwede pwede koros mir remo yan nakir on the cross you say it is finished. It is done. It is done. Pon lobo ncang Krais kaunsa kalar. O kaudir o pwede me koros magicara mas nanantin pe yante weweki. Ikapakap kiyang komo wewepon. And go to red, mapang porye nan maur kap maurum pewedi sa kaprayang kami at kapin kasapat kalangan ng kami kapag kiyang kami Lord korusya me somaw nganen somaw mela korusya me corona pilil na naral maur resapan mela rapan maur ikariala masang corona o sang somaw trekan ni marangkaw Jesus is soik ni marangkaw Jesus is palian daw tungan trepel so trampungo manaman and karkarampa aramas koros memenan rumot isil blood of Christ pon Mwomwen bonam nor ponam pod ponam serikan in chang Christ kitimiti mesotang en saudro weapon in darkness pan poitap kuprong Koht kelep kalangan ng komisyo wa Koht kan labalap kumkatin kamarating na mo yo Lord pon kich korusya may upanawasan Bible study. Kaprayang kami at kapangat kasabak kalangan ng kamangkawan Jesus. Mawi at kanat sang kamor. Amen. Amen.